Da kejing pitar halor kejing bam kenkor ke sorkar jela belalam kemat ek sorkar MDA hagaban pen urlong ya kejing kular bantaino ek kerdop entry but exit point menta kesngi ka praterik urisau. Kidong yalam jang kisau tiligi seng kilalet ban penyang sindon ya ka kerdop ban perking ya kerung kami kibar jela ha umling ha distrik riboy. Hagani kejing let ban penyang ya kene ka kerdop bantalasi ya kejing rung jeng mi kibar jela bala penyang shipor dek kisau tiligi seng bahalang. Le ship bentara do kidong yalam kibah kemat jang ka KSU, FKJGP, RBYF bat HNYF kibakan thup ya uba Federal ke kharkamni naka KSU uba Louis Star lengdo naka FKJGP uba Bipul Thangkhieu naka RBYF bat uba Marcos Martin naka HNYF nalor kidong yalam pe dikhon naka Arpo Mer Circle ya kene ka khardop belapen yang ha kene kajaka kini kikunhun sang bhalang kum shibanta man ibor ke sarkar kelapen yang kum ka welcome to Meghalaya the land of abode of clouds felicitation center ya ka belapen yang kat kum kejing terekam hapo ke kendon an jong ka Meghalaya Residents Safety and Security Act arajar ka nrio hadian kat tu kene por belapen yang ya kene ka khardop dakinong yalam jong ki south li kiseng bhalang Maria yo ajing tip ki bor penyak distrik bat ki pulit ke distrik Ribhoy kilahir sekene ke jaka bantu kelar halo kene kejing penyang khardop jong kini ki south li kiseng Habai ekran bekilat pathai kubor uba Bipul Thangkhieu uba mikmat igini ki South Ligi Seng uletho bakum ki kenhun seng bhalang kidap de kejing sokhya ke bakrau halor kejing bam shimkhya ke sarkar jela hapo kejing elam ka sarkar MDA banpun urlong ya kejing pular jongka hagabantai no ek kerdop entry exit point ha umling ha ke distrik Ribhoy ulong balai bakum kisun seng bhalang kila syam da kene lenti ke beteng ban peniang kerdop ke basipor kelong ban pen I sya ke sarkar bakum ki seng bhalang ki badan kejing sokhya halor kejing rung kerthep jo ki menderi bat ki barjela kila ban syam ki senjam ki beteng kam tam lari ki bor sarkar kilong ki bamutulop ulong ru bagi ni kejing pen ibor kila mi ru dai hadian ba ke sarkar jela kala pendam no ya ke jingmang pisa bantai ya ka entry and exit point ya ka baning kong lamang shwa kong balai pau klur tengka Henry hadian pat lapan hiar syaka katsan kelur tengka. Badang chan hi, kani ke sorkar kela pendam no ebro ke jingmang pisa na ke benta bantai ya kani ke kerdop. Kumta halor ke jinghiar kiseng bahalang bantai kani ke kerdop ban perking ya ke jingrung jingmi jinggi bar jela. Kibuan rong kat kum ke jingdon kam joki. Henry menhne ke sengi la wek no kani ke kerdop namar ke jingkerpat ni ke bod distrik. Henry kum ki kenhun seng bahalang pat kila yang bandawai ke jingdon kam ban penkloy no ban shna ya ke kerdop entry point. Batkin up hado hendro posni kat kum gejing angnuat hendrai lara ke sarkar hi kam patiau holor kane kini ki kenhon kila berngam bakin le da ka bateng Namar bakaran ketinggi ha kapini betul sarkar ha banyo no ikan cekap penjam no ikan benta bentai kan 3 point na kala jungi ki seng halang ru ngila pekat cengai bagi ngila pongo bakin bu no ha kan ki cekap nanu idi islam kabangiyo jingtip baka sarkar kala don ke jingpenmang pisah kepala dia kembali po Laipu krori ye ban penhai kini cekak kum kata ka facilitation center iyo tip yang ba kaladon sa pemakasan kro bansna ya kini cekak ban develop ini cekak ban kila guru yo kontra nadu ti isna malai laming ngina yi ba kila ya sedang ya kini petrikam ha ka bedi benti ya ulum kata ka adbok ka tip Andre nyuma kae ka pangiyo yi pan ha kini ka siterek akalai putri ka siterek ya kubuar ka bami ni ka kata ka kubuar di sanction ha kapedi bat kani ke cingtai ya kata ke facilitation center lan ke entry point hapo umling kala pen kuman cingut yang ni ban yi ya kata kara di sarkar ban di sanction ya kani ke ke bakila ya kran kila kre ke banla yang ni giseng halang ki banan hapo badilla Meghalaya halal kani kila ya ke statement nak kalian jungi ka bagi penpau ya ke long insincerity jong ka sarkar ha kapedi berpular ya ke cingtai no ya kata ke entry point hapo umling hadin kata apa ngi ban hadin pangilai ke statement na kilian di sample lagi sai ngi ba kum balasai pa kasarkar ke penmi biang ba hapo ndru posi kasarkar jela kan pendep no ya kata ka jingtei ya kata ka facilitation center ya tak entry point hapo umling da kata kentin ni bagiong kata free fa ndai su lagi ying dulan bloha andai dang ying usna kerki yang ani ru nyai kublai ya kalai ke sarkar ndai kai ke bang ni kepenuh yang ini bangin dorong ni jika berkolok nadu sitarik dilakukan haka terik ke statement kalami haki pres haki kubur baru haki media baka sarkar kala bulan penjam dan berfungsi menta lapan sitio menta kadap sitio padngi bekam sim ladan kano kadap kasit kaba ka sarkar kala prat lane kala penkuit lane kala sedang pentai no
ya kan ni kerjakan. Lese kabili bakajing jinglong insecurity jong ke government ni sasim na ya kalar kunti ban pedih government bagi kisang malang ngidan kata kajing kli ban hadu kini sni ru minang don ka benta ban ya keren ya kata ban buno ya kata facility center ha kan ni kerjakan. Kum kedak ban pau kajing konsen jumi ngira pedih government nan dapat hot ya kinong lek ngwan ya benta. Anda dalam government kayai hak ini kan pelong ini satu lagi kita pernah apa green neutral và hadin kan fungsi indai bang sibuk naik indai bang kita naik indai bang sibuk naik saka jikma andre ngit pelong ni no dalam dia ya kan jingnya salasi ya gitu kinomuan hapo kajela balada kaseng hadin kan fungsi kalau cini takarai ban ceklut ikut isla kena kalian ke sorkar kamdi bekeno ya kajing lestat jong kisang halang halor kata halor kan dikamat kepada kalian ngi kisang halang nilai keren nak kapuat sekuat